Kwaya kurugombererezi wa Nkole nambara Archdiocese obo ziri kurangira amakuru marungi omurimo gukweshongora omurebezi wa Nkole the Right Reverend Associate Professor Fred Shalom Mwesegwa neshabarisa Lambert Binumugisha abwambarara Archdiocese babaroho okonja kuhisa ekiro kyerizoba ekitensa. Kwaya 18 kurugombererezi wa Nkole nizo zaiko mwanyugu. Mushanjo kurugomurimbara Archdiocese nazo zaika akashuziraharo. Okimbisa nkomuringo umwe gukonja kwetegurira okwijuka ekiro cy'amazarwa g'omujuni. Okuzarwa kw'omujuni gw'emyaka 2 abemeka. Kyo kimanyisa ngu Yesu Kristo omwana wa Ruhanga n'omugabe kandi n'ow'amaanyi. Ohiro kwaya abebembezi b'ibitongore amakampuni abashubuzi n'abanyabutegetsi nabo tubatuma. Coming here for carols associates us with God in different ways. First, the happiness you get. Second, as the bishop said, the message you get. Lambert Binumugisha yasimente bekanisa. Omurebezi wa Nkole yanya kusima kwaya abo kurangira amakuru marungi omuringo gukweshongora. Kama kunenimwe mwaka wisha bareke usije n'imbabazi zanuza mukamutse Kristo usije mwijure uhibitwe bikagera kugera rwabizi byo ngoma yawo niko gwakagero uhibitwe wijure Sion kama kunenimwe. Our TV West ndisenyemo Gideon.